Ja, majko moja, pa gdje je našao ovaj posao da tražim izgubljene ljude po mesare? Nema ni mojega, propao sam ki čovjek, sam ti gato i ne vidim da otvorim kapiju, ovako, da zatvorim i da uđem sad kod mesara ki čovjek. I posljedno novi video, danas igramo Mr Meat, ili vam ga gosam meso, kako kreativno. Evo, taj ključ na taj bitka da. Uglavnom, ovu igricu sam igrao na mom starim kanalu pre 2 godine, znači ne znam skoro ništa. Tako da, nema ništa. Ostaje sad. I zadnja vrata se bre ne mogu otvoriti, bre. Šta je bre ovo? Čekaj malo. Imam pumpaku. Da li... Vi bre, zabogovo mi telefon bre, nemam ni memoriju. Treba sam u pušku. Čuo sam ovog debeljana. Sabatak me juri čovjek. Teči. Jeste ovdje. Ok, ljudi, sakrio sam se u ovo plavo. Ko me uvati, preživjet ću. Ma neću ga ni da protužem, vjerovatno ništa nema i ima samo ovog lika. Nešto ovdje. Otvori vrata. Jer smo sad u problemu, a ja nisam ne znam. Music box piece. Can. Konzerva. Alimentka, kako se. Okej. Evo. Uvatio me. Au! Jao. Stvarno mi je sjebao sve iz početka. Vidi bre. Ode on unutra. Dajte ljudi, malo je loše i urađena ova taktika za ovaj begao. Nisam ja to dosuđujem, moram. I ništa. Hej, malo nešto. Evo. Toga se čekam s ovih vrata. Kaj nemo. Run. Bup. Tuč. Veka. Jo! Majke ti ga nabijem otkud sa te strane dođe. Najti jedan. Evo šta sam iz kreveta. Sopci i maska. Spava sam s vama, dobro. Ima ovdje nešto. Ima ovdje. Nešto duvato. Iju. Kakav mu svinja. Evo. I ovo ću, ima gdje da pogledam. Iju, ima gdje. Tuči. Ove, otvori vrat. To ste mogu otvori. Oj, pa tek sam pobegao. Opet na isto mjesto, isto vrijeme. Popravit ček vrata. Ima od neke svi, ne onda vidim je. Ima ovdje sa koncentracijom, ima nešto. Mi smo opasno nešto jaki vidite. Evo mi se mjesto, kako sad ovdje da prođem? Mogu ovako. Ne mogu. Treba mi srce neko. Znači treba zakoljiti svinju. Pa prede i izlaz odavde.
Vega srce, ludi kjeft. Vidite, imamo i ruku, potrudili se da developeri da iskopiraju granicu, da izgleda kao da iskopirana. I to cenim. Vega. I... evo, govno. Juh. Povega sam. Ovo je bio neka manje komplikovana zagonetka. Dobro, ovo je malo gruvusi. Pa sumnju da je ovo tu u kuhinja. Vega. Ura, skači dole. You. Night 3, last night. Šta ću sad? Vraći se zaključeno, mogu pozor, vjerovatno mogu nekako. Wood steak. Pa kako bre? Da sam bre ovo. Šta je ono? Svinju valjda. Uzem mi nogu. Otkinu mi nogu. Puh. Đubre jedno, sad ću triknem ovdje. Znači ljudi, to je to od ovog videa, znamo da je ovo poremećeni ludak, što ima čudnu svinju, što me je. Isto je sliku na pozadini, tako da ako želite još ovog napisite u komentarima, ja brate ne znam ništa. Nijedan ključ, znači nijedan jedini ključ nisam našao. Ne znam ni da ću ovo da izbase, vjerovatno hoću. Čim ovo čujete, ali da. Ćao.